May masobat mo. Arang mo hatan ng matuwa naman do. Dan sudah puluh yang sapok jadi balia. Dan sudah tumpe si Bainang masasadia. Mau betul. Orang jari-jari 10 menguduk ke si Majujung. Sama dalam namero. Basuga pasangan pengamu guru dan nami. Las marah raja nami.
ka utasoy. Grabe na siya naman. So man sabi-sabi na umuwi upasat kami tulak muna. Balasmar lang muna. Kabarang pa dito sa hatani upasan tip na tinopa walang para muna. Gusto ni Ipe sabi-sabi na umuwi upasat kami. Kaya saya ulang pasu-pasu na. Tikinan pasat tayo mo. Ito ba yung masuto? Ang giat matok dapat niya miso ko nilok na matua. Asa bakot manawar hanto dulong na marubihan. Oras mahal niya suto trasoy na magjalo. Marlipat ganda mo diyan mo gula-gula namin na mga aliyam. Iya, nasoba.
Ya bi. Sesuai tujuan beri. Sesuai pokok tujuan itu hari ulang mu. Masalah kami juga punya laporan gunawan. Lima anak orang yang kerja hidup berbulan-bulan. Naruh kami buat kami do seperti topik. Semoga dalam kami aku anu sedih. Asal garis dalam nama rasa sedih. Jadi orang masuk dunia doi. Sini mas Bapak. Firma kopi kau bukan firma tapi menuju kata pemahaman. Mana itu? Saat di atas seperti kamu. Lalu kami untuk berguna tentang punya lama. Kalau kami korupsi tiga, kalau memang tapi lagi lima bokti total mau kasalongan dia ke kamu mengalahkan itu sih mah apa Mana itu? Rosia bola tulang muna na beban siswi dugu kudu muna tuhami di nama jalo pamasuk-masuk perwasari pio laos pasak ada nauka muna tuhula-hula muna na neng belahulot ta anon nungarohami aka amang boru laos dia kabar na ni huwag kami do hutina tulang mula kasi pinmatod di tusoni pe nabuhi terpasa tami terbuat nami terhunti niya kana tulang mo si pinmatod di diha muna las maroha muna makahon daw di naring gamay asa dohonok kumasuon hatani na matua pirma bokki bahul-bahul pasalongan pinmatod di muna sa luhuk na luwoy ang pengantin baru luju-luju nang aka panamotan Mana itu? urutin mo siya mang boru